Ipadimulis ng balay raw. Tada! Tada! Mata oi. Sa mata. Naday mi karon sa kuan guys. Carmen Kahayag Festival. Sam na eh. Kami karon sa Carmen Kahayag Festival pagaya baby. Hi! Hi! Good morning! Gabi naman. May gabi! Tatanan! Good evening! Wrong man tanan na akong dirite. Pero gahig yan mo kayo. Kami kayo silang suga dari guys. May gabi! May gabi. Ay nababay na ako, manguli naman ta. Abay na! Manguli na ta! Abay, talala. Manguli na ta! Bye-bye. Kumusta naman kayo? Mga kids! Mga kids! Kanta ba? Hindi dali, istorya. Kanta. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ayun na. Advance man. Sa advance mo naman, Pasko. Ing na, hi vlog. Hi vlog. Sabay mo, ing na, hi vlog. Vlog. Hi vlog. Oh, kanay ikaw, vlog. Vlog. Okay, 1, 2, 3, go. Hi vlog. Hi vlog. Si high blood mo na mo ah. Ing na high vlog, dili high blood. Ing na high vlog. Hi vlog. High blood yun. Ang tarawan yung mga itsuro. 11:59 na. Happy New Year everyone. Happy New Year everyone. Lingaw kayo. Lingaw kayo. Happy New Year. Happy New Year. Dere mangrito sila. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year day. Happy New Year. Happy New Year baby. Lolo. Imagine ka mo to. Imagine. Di ba? Happy New Year lah. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year dila. Happy New Year. Happy New Year dila sabay tambak 1, 2, 3 go. Happy New Year guys. Lingaw kayo dali guys. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Lingaw kayo sabay tambak 1, 2, 3 ambak. Lingaw kayo. Lingaw kayo. Natay paboto guys. Lingaw kayo. Lingaw oy. Happy New Year everyone! Happy New Year everyone! Happy New Year! Woo! Lingaw kayo guys! Sightseeing sa ito. Uy, naa na yun! Ala! Oh, bye-bye! Lo, tuwa na yun! Hoy! Manira na ng balay! Nagsuso lagi na. Uy, yun kay sir. Nalagay na kay sir? Yes, sir! Luya, batawi. Kamu 10 tahun siya. Papagulit ka na yun. Mamaya na!
mahal. 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 Nadlo ka, mahal. Nadlo ka. Oh. Loy naman, mahal, loy. Happy New Year, everyone! Upas tanan! Get ready. Atras gid mo dito gid mang lagpot be na. Naman yan ang yan na pala hubog. Nagpak na. Nagpabog na. Ay, ko ka na didaan. Nagpabog na lang pala hubog. Alright. Alright guys, so today is the final episode of season 2 sa ato ang vlog. So yeah, naka-create ako 41 episodes. Wow. Happy lang jud na kanang siguro na ako'y mga nabuhat nga tama pod sa 2019 and yeah, aminado ko na pod ko yung mga bad stuffs na nabuhat and what I'm planning right now is katong mga negative stuff sa 2019 pasagdan na lang na ako to dito and then I'll try to create better things in 2020. So I think kita tanan nang dapat mubuhat na nga kalimtan nato tong mga mali from the past and let's create another good things in 2020. So yeah, dagag mga gwapo nga nahitabo sa akong 2019. Syempre, dili na ko tong mga buhat tanan kung walay support gikan sa inyo ha, gikan sa akong pamilya, sa akong relatives, sa akong mga barkada. So dili na ko to mabuhat tanan ako mga na-achieve last 2019 kung walay support ninyo guys. So salamat kayo sa inyong support and yeah, 2019 was probably one of the most memorable year for me kay syempre mo na ang year ang nag-hit ta og 1,000 subscribers which probably is my dream. Like I started last 2017 and then it took me 2 years to finally get 1,000 subscribers. So means a lot to me. Hopefully mas better ang mga mahitabo karong 2020. I'll try my best especially for the vlogs kay I know na ay times nga medyo boring jud ang atong vlogs, raw vlogs, mas raw pa sa raw vlogs. I'll try to make that better. I'll try to improve it. It's so great tanawa good guys. So nice nga makahimo ko gingani kadaghan nga episodes, videos inside 2019. Hopefully karong 2020 would be a year of another success more than failures. Well, okay raman pod if ma-fail, mas better lang gid if success, right? Gusto lang po na ako pasalamatan ng mga ang tanan yun, ang tanan, especially ang Ginoo sa paghatag ani nga blessing sa akong life. These people around me, blessing kay sila sa akong life. Like, I know all people are not perfect, but kailangan na to i-embrace ang ilahang imperfections to make the best out of it. So, and karon siguro it's time to end the vlog. Dagan na pod ko maingon, balik ra pod tanan. Kana lang and yeah, new year only means maybe a new life, a new chapter, new chances sa life to correct things, to make things right. Yeah,